Haka katnyau tarik Lber lebli paidbah eko Ophis treikam Bupura jong ke Ribhoi Synod haka shnong Pahamlapong Ribhoi District da Reverend B Lamin Moderator General Assembly ke Presbyterian Church jong ke India. Pynher ia ke lama rakhe Jubili Rupa Silver Jubilee jong ke Ribhoi Synod ke bala kynjoh syaka arpus san Snem balakaya ka. Katei ke sngi ke jingplie pynlong da ke jingïaseng duwai bela shim benta di kinong RI balang naduk ki pastor ke Tymmen Basan ban kerku kerdo katei ke Ophis treikam Thymmai. Kumman shipin pau baka balang Presbyterian nongpo kala pediang ru ia ke jingïaseng Synod rangba ke belas dang naduk ke kat san tarik Lber bat in penkut pat haka madan paham sim haka kat kandai tarik Lber. Mentau Snem arjar arpulai ke Ribhoi Presbyterian Synod kan rakhe ke jingdap arpusan Snem jongka haka rukom ke ipo iping de program beper ban penrem ye ki minsim jong para banget hathem Ribhoi barok kawe. Ban ni ya ke Ribhoi Presbyterian Church Synod Ophis shim ni ka kanchi not in Ribhoi. Ada kateng di jong Lber Lber Amen. Kum kedak bertersak jingken mau yang ke jingdak arpusan Snem jong ke Ribhoi Presbyterian Church Synod ngepli unu mau kedaban kita bertersak jingken mau yang kena dijing dan kemudian Ophis Jubilee niat ikam jong ke balang ke Jubilee hang ni hak Synod Ribhoi Presbyterian Church Synod. This Ribhoi Presbyterian Church Synod Office building is inaugurated and dedicated by Reverend B Lamin, Moderator General Assembly Presbyterian Church of India on 17 March 2023. To God be the glory. Minidwai. Sesuai kaba ini yang khmat Jubilee nang bagi duwai. Yang perkuliah kat tu kat ni nak benta tien ke Jubilee. Naka Exodus ke balai fulai ke lenong ke dekat nadu ke ba katsa. Teu long khmat jonga kan lit lembat me. Barengan ai ke jing song thai ru yame. Onda kumta ulong u. Lom dalit ke khmat jong me. Lembat ni dawat dalam syu yang ni nang ni. Kesam ke bachis pak song ke benta ke banikong. Komen sim jonga dokar ku yotra. Atrai ublei jonga. Melong ubakrau melakup da ke buram. Bat ke jinglong buram. Ubatak yalade da ke jingsai. Kum da ke jan. Ubasiang ya ki benang kum ke jingkat. Habaku ke balai ke lenong. Ke benta naduk beningkong. Naduk ke baar. Atrai ngalio sngeu ya ke jing bena syakang jonge. Dia ngal syakting. Atrai tu penim yala ke kam. Hapedeng kini Snem. Hapedeng kini Snem tu penmena ya ka. Haka jing bitar tu ken mau ya kini snei. Blame kerku na kamenta kini ke jing penkule na tinggi jong blame. Mung ya tindak jual. Ni aingu yame au blame ubau pa ujung iba benang.